Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Meren salmina nokku kawundon. Woni yeso mon ka bimbiɗo kadi ko nawna sirli immorde Conakry le 26 septembre 2022. Siko ɗum Allah muyi en ara sendo den yoga e toɓɓe hande kadi goto kala e meɗen wawa ɓeydade kan gurdam mum o ɓeyda e faamu makko on o ɓeydo e pinal makko ngal. Good morning Sal Mariam, merci Mariam Sal, bonjour. Voilà, partagez le live, mettez le cœur. Alpha Amadou, Barry, depuis New York City, Abdurrahman Sow. Yewtere mende hande ko yewtere mawnude. Si a ɗoftike jama on, si a ɗoftike ko wiyete ko la majorité, ko ɓuri hewde kon ɓe majjinte fii ko tagiraɗa fii mum ko, ɓe sanjay hayno ɓandu ma ndu gerdata non. Eɗen andi ndu ɓandu ko tuma tawi programme mayru o majji, si ndu heɓa ko wiyete kon cancer, diabète, tension, ñabbili buyno ton ko tuma tawi ADN ɓandu ndu, asli ɓandu ndu e tere wonɗe ɗen e ɓandu ndu luutodiri. Par ce que ndu ɓandu ndu yiyata woni hiɗa faami, woni a faama ñande o hindu gollude, hindu laɓɓinde, ndu wara selilu hoye kikkoyi, ndu yaltina question, ndu haɓa ñabbeeli, ndu loota tuuɗele, ndu loota toxique, ndu yaltina kayru hindu gollude e yamirore Allah subhanahu wa taala. Mais tuma neɗɗo on acci respectugol les lois naturelles de la vie, ɓandu ndun déconnecte to ma ndu wona jiɓiino. Si ndu perdi noon elan ndu acci gollude ko ndu duwa gollude kon, sabu ko tawata kon a ɗoftike ko ɓuri hewde kon ka hoore leydi ɗo, none no ñamirta no, none no ñawdortoɗa no, none no fofirta no. An hiɗa huli tun, hiɗa doga tun ɓaawo docteur hay ha nawna, hiɗa waɗa tun diagnostic ji, hiɗa humpa tun, hiɗa tefa tun google, hiɗa numa. Finalement le corps va se déconnecter parce que ala tawakkal. Bani adama hewti e alhaali ha o iwi bani adama, o iwi neɗɗan ka si tawi bani adama koye goɗɗo haalane ko litre jel ndiyan yarata par jour, ne sike hay kulle ɗen ɓuri. Dammol c'est à dire si ngol ɗon ɗama ngo yahay ngo yara, nagge si ɗon ɗama, bareeru si ɗon ɗama, ya ɗum hewta landagol ko litre jel yarata. Il faut juste écouter ton corps. Si haaju ma yani e ndiyan, na ɓandu ndun haalantajo yani e ndiyan. Si a weelama, ɓandu ndu innata mi weelama, respecter ces lois naturelles, c'est la santé. Mais bani adama ittama hay e noone bani adama ha ka tawata hay ndiya a nanay mo lando ko litre jelu ndiyam bani adama duwa yarde. Yimɓe ɓe naago tun, goɗɗo inna goɗɗo noon daabe yakari no yennudeme. Merci Kanté Masso. Si a ɗoftike ko aya Qur'ana noon wonɗen jangude ɗowgoy ana yewtere ceernojo ni, parce que ka diina ko buy ronki faamude o religieux ko mi haalta ɗo, c'est très dangereux. Yaana na hay goto e ceernojo nde o yewtata yewtere yimɓe ɓen jokkamo hay si mo mari ɓural. Bani adama na jokketeɗo, ils ne sont pas des prophètes, parce que o diina ko yiyata koko shar'ina na no faaliraɗa wo, koko shar'ina ko o tigi yewtata kon. Si tawi no lundi ko shar'ina goɗɗo jokkamo fiyon, wona no ya haɓu o tigi beru ko o tigi
tawata konko o yewti kon no hawrondire konko shar'ina ɗon yaade ha ɗon ɗum ɗa accitamo e makko kanko andi ko honto itti ɗum ko honto nabde ɗum heno walla wi gon si on ɗoftike ɓen wonɓe ka leydi ko homɓe woni ka leydi ga paangemi ko ga wonuɗen e kala wonɗo piide becce hande ko kañum woni gande ko kañum duwa jokkede ko kañum landitorte fiiɗo hay ka science si on ɗoftike ko ɓuri e heewde holla woɓɓe no toon yewtereji maɓɓe ɗin wonda e sawabu si on jokki ko ɓuri e heewde wonɓe ɓen ka leydi yudilluka an sabilillahi ɓe ittete e ko tagiraɗa fi mum kon ɓe ittete e laawol Allah ngol ɓe ittete siratal mustaqim ɓe adde e fedde ɓe adde e clan ɓe adde e humagol e leydi andi ardi on ɗo c'est très important man fil ardi on c'est très important andi ko wahayna kon wona ka arde iwi ko dow sama wahayu on ko dow iwi koko iwri dow kon ko ɗum naɓay ma hay ko wiyete kon gandal o science tigri tigri c'est des espèces ko dow iwrata ko e nder miiji tan wona irigol hoore mum den ka nder leydi jento kana fenade fefinade baka e Allah ma e nela andi jaka ko wiyete kon ko jokkete kon ko wiyete kon diina koko wahina kon gonɗo wi ko dow an e min gale ɗo an e min o ɗawo fof woni ko waliwo woni ko gaburu wona fop ko ɗo woni donc aray Allah no inni wonɓe ɓen ka leydi tawɓe ɓen hendaki waayi wonɓe ɓen ka leydi ɓe jokkali si wona hunde sikkitali ɓe jokkali si wona ko tawata laaɓanaɓe bal hattalno wurindema kamɓe ko e penale ɓe woni ko Allah nani no Allah woni yewtirde c'est Dieu qui parle comme ça ara wiya ɗo ko e beppale ɓe woni ko e penal goɗɗo e ma eɗa wona haddiri nano haalirde Dieu parle comme ça ko won ɗum woni wa in hum illa yakhrisun ɓe wonali so wona hiɓe e penale fefindade c'est-à-dire des maçons fabriqués le religieux est très dangereux. Le religieux est très dangereux. Il est très dangereux. Parce que an et min et mak goto men ngala hendade wahay. Mais quand même himo wi ya jokkum, himo wi ya humo e leydi. Mais ko wonno ronki famude koko wiyete fedde, il faut faire beaucoup attention. Parce que les pays sont très puissants. Kala leydi e tototun supporta fedde tawde nden ɓuttina nayɓe ma fedde tawde nden waway ɓe wallude ɓe laamu. Parce que lanɗo ko honno ɗaɓɓi, lanɗo suusata findinowo, lanɗo ko ɗanninowo ɗaɓɓata. Parce que ko ɓuri hewde e lamɓe ɓen ko toñowo suusata findino no waywa gorko narcissique pervers ma debbo narcissique pervers o suusata yo goɗɗo findin victime makko ko ɗum waɗi gorko sino ɗanninde ɓengu makko o suusata yiide on
o ma yiidude on e kala neɗɗo waawayɗo mo haalande ngurdam makko ɗan ko kanko jeyi o yiɗata ko ɗum o tongante yimɓe mo jiɓoɗa ko on ɗum waɗi si ono tongande lan e yewtudugol e goɗɗo ono tongande lan e yiidugol e ono tongande lan e yimɓe amɓe par ce que woɓɓe go ono tonga tawa ɓe wonma tongande fi mumɓen machallah wona bonɓe mais tawa o yiiɗa yiidugol ma yon nden o watama watama addande dalil ko honɗum waɗi si a yiidata e goɗɗo c'est tout simplement mo andi ko a maccuɗo maccuɗo ko hay fofango makko ngon ko dimo makko on andintamo ko kiloji lo duwa fofude nder ñal so accita hendu ko honno do accitir ça veut dire tout simplement ko a maccuɗo aw ko ɓuri hewde e lamateriji ɗin ɓe supportay tun fedde ɓe ndara e nder feddeji ɗin ɓe supporta fedde ma ɓe supporta karamokojo e fe plan mo ɓe faala naɓude yo o windanɓe deftere o goongina penale ɗe ɓe faala ɗanninirde yimɓe ɓen on kadi winda ɗum bali ɓe wawi hay windu ɗum ɓe yaaka nder qur'ana ɓe dagina ko harmi ɓe harmina ko dagi fii tun laamateri ndi yo wiso ala ko lanɗo huli ka hoore leydi ɗo hewti bane adama finuɗo ala ko partenaire jo e dewgal huli hewti partenaire jo finuɗo ala ko PDG entreprise huli hewtiti gollowo anduɗo droit ji mum anduɗo ko ha honde tuma o dowa wonde himo daarede si ɗon feƴƴi mo dowa heɓude contrat andugol salaire minimum ko dowa hendade andugol droit de travail ji makko ɗin sécurité goɗo ala ko PDG huli hewtiti o partagez le live to ngara wi yo non fayda ko on majorité won dalil ko Allah wi wota ɗofte kon ko ɗum woni dalil hande si yewtere haalama fayda landotoɓe dalil ɗuuɗa ko landotoɓe hino fottana ijma jama on no e muɗum ɓurɓe e karamokoɓe men no fotno alkra an wo min wo ɓen karam gonto wonde ka leydi wonde an wo min wo ɓen kara gonno wonde ganda ɗe enɗaɗe wawi wayo ngarino himo timmi kadi ko harmi kon no harmi ha ñande yawmal qiyama ɗum no ɓangi ko dagi kon no dagi ha ñande yawmal qiyama ɗum en gaynidani ɗum ɗo ko goɗɗum yante si on ɗoftike ko ɓuri e heewde man fil arde wonɓe ɓen ka leydi ɓe majjinayi on ɓe itta on fii konko tagira ɗo ina ɗo an sabilillah ko fii ɗum ɗo tagira ɗa ko fii ya huuru e laawol Allah ngol Allah noon landakima on ɓuri ko townata Allah landakima ya woni e nder fedde Allah landaka man Allah ko landima ko ya won e laawol makko ngo merci partagez le live donc boy nanem na yewta do le religieux en filto to nde yewtere be sikka ko cernojo mabbe wonda wiwde nam ko dum wiete doyngol hero ko dum wiete doyngol hero no
way si politique hala ma sikki ko fi politicien jo ma wona haalede an ko neɓa ma yaw ko amma ɓe ware ma perda jawdi ma ndi ma wara goɗɗo créa probléme parce que wadna mo yiyata mo kala no jogi opinion mana faamu mum e miijoji mum e yiyande mum e hunduko bane adama ko kanko jeyi ko. Les gens vont toujours parler, les gens vont toujours s'exprimer. Kala wiwɗo ɗum ɗo waɗata ko amma o ware ma o wara mais ka makko ɓuttata. Le religieux ko woni religieux ko ñaamirowo diina ko neɗɗo tawɗo kanko janngugol makko humondira e fe addangol yimɓe ɓen connexion hakkunde maɓɓe Allah subhanahu wa taala ɓe anda hiɓe gayna ɓe darano hoore maɓɓe bal ko déconnectugol aduna on e Allah déconnecta yimɓe ɓen taƴa kum ɓokkundu kañum tigri ara daro ɗon inna are humoɗon e an Allah hino woɗɗi on on laaɓa ko min laaɓi min komi malaika aden ar humoɗa e an mi hewtine ka Allah ko ɗum waɗi si o tigi ko ɓuri hewde kon si fewdo o wuuri o rewete si o maayi kadi o rewete ka o wuuri ɗon ɓay ko kanko woni hakkunde yimɓe ɓen e Allah yimɓe ɓen ko haa ɗon arata ko ɗum wiyete tahude ko ɗum wiyete sanam e kadi si o maayi ɓay ɓe annda ko honno ɓe gerdata ɓe andinaka Allah no ɓattiɓe ko ɓe andina ko Allah no woɗɗi ɓay o maayi ɓay noon ala no ɓe gerda ɓe humpodira e taguɗo maɓɓe on ko be kadi ɓe ɗaɓɓita ko honto gabru makko o waali ɓe rewa ɗon kadi c'est ce qu'on appelle le religieux. Right now, duuɓi 5 ɓaawo hikka si tawi a sanzali noone ko jangata kon a waylali noone ko gollata kon a waylali noone yimɓe ɓe wondata ɓe ɗan gurdan ɗan wonɗa e mum ɗo duuɓi 5 ɓaawo hikka duuɓi 10 ɓaawo hikka koye ɗan kadi wonata. Rien ne va changer. Si tawi an a immaki personnellement ɗum ko fardo ayni ko farilla fewtuɗo waɗa les premiers pas e ko jangata ko e ko gollata ko e ɓe wondata ɓen ɗan gurdan ɗan wonɗa e mum ɗo hande ko andi ko gurdan wonɗa woni mum mi wolaki noon tu es satisfait de ta vie non mi wolaki économiquement religieusement socialement scientifiquement politiquement c'est-à-dire ka économie ka jawdi compte bancaire ma ida andi ko yeli won ton so tawi ko gurdan gambo wuuɗuɗa hocca moɗa ida andi so tawi ko golle macca ngaako golle babun ko e ngesa goɗɗo wonaɗa wuugede hiɗa andi ka ɓe nguure ma eɗa andi no wuurirɗa no ka gandal aduna gandal diina hiɗa andi ko honto won niveau ma ka pinal hiɗa andi ka wondugol ma e yimɓe interrelationnel soci hiɗa andi niveau ma o si tawi ko a jokkuɗo ko a fanatique jokke bonoji e stici e libre si tawi dans 5 ans 10 ans a changeali c'est-à-dire a ɓeyditali goɗɗum e ko wonɗa jangude kon a tefali domaine jigo golle maɗen o ka jalika a yaltali wongol lampe gerto yoɓo facture 50 ñamoɓe tugalal hoɗo amen ngo ko min darani fof sa yaltali e ɗan gurdam facture ko min labtani ko min ñamete ko min ɓe sa yaltali e ɗan gurdam a yiyo e hoore ma kadi ɓuri ɗon e kalto
kono no addanta yimɓe ɓen wongol e feddiji. On va expliquer ça clairement. mi ala contre fedde hay wotere. sa suɓike wongol e fedde c'est ton choix pan andi ko wonan ton. andu kadi wona inde fedde wona haalede ɗo, c'est en général. Fedde veut dire tout simplement un clan. ay o parti politique o fedde. fedde ko clan, ko cercle. kono ɗum waɗi yimɓe ɓen no wakkili wongol e fedde ko par ce que yoga e hadisaji si janngama wonɗo janngude hadision a en intérêt e hadision, c'est à dire o janngiranaymo neɗɗo on fii yo kanko yo heɓu nafoore neɗɗo o janngirta hadisi on ma aya qur'ana wangal fii yo bani adama o yaltuka nder ngayka. par ce que diina kan tirtiri ko addira ko yaltingolmo e nder ngayka, yaltingolmo e nder fammere, ittugol ɗen jolokoje e ma. may sanga arata ka adna ɗo a wonda e mum. sanga fewno jibinteɗa ara ka adna ɗo ko ɗum waɗi payku yagal ma hiɗa doga, hiɗa welti, hiɗa ama, hiɗa fija, parce que ko nature ma on wonduɗa e mum ɗo, ko Allah faalanama kon ko ɗum wonduɗa e mum ɗo, on bonheur wonduɗa. jon noon e nder voyage ma on, e nder ƴawa cippoma o, e nder yangi ma kin fotta yimɓe man fil arde, fotta yimɓe wonɓe ka hoore leydi ɗoftoɗaɓe, ɓe buganoma message ji, ɓe buganoma information ji wonandema an on si tawi ko ya naatu aljanna harayɗa hatojini e jokkugol. si tawi a daɗay ngal ma ngal fo daɗay ɓe wonay hakkude maɗa, an on a gaynata a wawata yidude an. sa heɓay jawdi o ko bey jokkaɓe a wawata créande hoore ma réseau entreprise, a wawata waɗande hoore ma hunde heɓa jawdi. ndaaro on mentalité ɗo jogii ɓalejo portojo si yiwi ka portoɓe no arde ka ɓaleɓe ma ka arabuɓe, o aray en tant que explorateur, o aray wan neɗɗo arowo tefugol furuyugol ɗaɓɓitowo. a nanirta mi ɗaɗa ɗaɓɓugo jawdi ko lampo gerto nanirta mi ɗaɗa ɗaɓɓugo kaalis, par ce que ko maccuɗo goɗɗo. donc si o tigi yehi ka o tañini jawdinno toon mo yawde ɓe wuugamo naaɓe fo, o yaltidata toon e expérience mo wawata artirde ka leydi makko, o nafa hoore makko, o nafa guɗuje yimɓe. ala expérience makko ko hatti ko lampu gerto capantata ñaamo, hajjini nayo e jam, darni kammo, darni Abidjan, darni Sénégal, darni ɗiɗo cuuɗi fof kaka waale. na cuuɗi ɗi o waɗa business. ɓe hajjinaɓe ɗo ko yimɓe weelaɓe o hajjini crime économique. capantato ñaamoɓe ko gaynayɓe wawa gollande hoore mum, o woni bonnude gurdam mum. ñande o maayi ka o waali ɗon ɓenna c'est le plus riche. ay o waaliɗo ɗo gi gaburi fure waccaɗo, ayo gabru kaari ɗo hacci jawdi. si asiatique jo naati Europe c'est un explorateur, si chinois jo naati Europe c'est un explorateur. ko ɗum waɗi banque ji maɓɓe ɗin, systéme ji maɓɓe ɗin udditanay ɓe laawol, ils vont créer leurs entreprises ɓe lanso. ko ɗum il est très difficile pour ces gens là d'échouer. mais ko ɓuri heewde na ɓaleɓe ɓen fof, no woodi ɓaleɓe won ɓe tan dès qu'il rentre en Occident, c'est à dire on naatay woni comme un réfugié, comme weelaaɗo, comme soñji, il pense jamais être un explorateur. no woodi noone no ɓe remirta ton
jangu ɗum no woodi noone no ɓe gollirta cuuɗi ton jangu ɗum no woodi noone no ɓe moƴƴinirta kuranka maɓɓe jang c'est-à-dire hino gandal ngal hino adnan ko information portojo si o ari ɗo haysi ko jimbeeru o yiiruma o yokkitoto imo andi si o tappi jimbeeru o yaltini mélodie ji ɗin ɗi fo petma note ji ɗin fo yalti ka jimbeeru si o yehi mo wawi hay wuurde ɗum imo wawi jangude haala ma kan o yaha o wuura e ɗum imo wawi jangude adama on honno wuurirɗo o yaha tawa imo wawi wuurde ɗum o wona expert e ndiɗo leydi oɗo aada haaju maɓɓe no e makko ko jeeɗo woni iwtude occident ngara ɗo tawa haaju amen no e ala min na no me ɗuuɗa ko wonɓe ɗo ɓe woni wadde kon ko ɗo narde waɗa darnugol suudu koye suudu yaltuɗa yawɗa sewdugol oto war ko ɗum accura ɗo yawɗa koko heɓota ko ɗo ko si tawi an a yalti ko ɗum hamporoɗa donc ko ɗum waddi ɗum ko parce que ko religieux ɓe jokka oɓe nene ma ko aljanna bemma ko aljanna kaw ma ko aljanna karamko ma ko aljanna modi ma mais ça c'est dajibi ko honno biro ma wonirta aljanna o naatoya yiite ɓay sikka ala nene woɓɓe naatoya yiite dajibi ko honno karamko ma wonirta aljanna o naatoya yiite ko honno modi ma wonirta aljanna mo heɓirta o naatoya yiite mo heɓirta aljanna o sa hewti a tawi mo jolka mo naɓoyde ka yiite andi an kan a lawaki par ce que ko on winoɗa ko on heɓirta aljanna aljanna ma on a remay aljanna ma on a remay mo waray konno no mun adduda yimɓe ɓe wakkilo wuurgol e feddeji ko noone no wona yottinirede noon joni misal si goɗɗo ari wiima nelaɗo maki alayhi salatu wassalam alyahuda senditike feddeji e capanɗe jeɗɗi nasara fenditike capanɗe jeɗɗi e go'oma e ɗiɗi julɓe ɓe senditoto capanɗe jeɗɗi e tati ɗum ɗo fof kaka yiite yaata si wona konko ɓe woni e mum ɗo kamɓe saabamo yewtere nden si tawi wona a woni ɗo miijitanade hoorema noddete wuurugol e nder fedde noddete kadi heeferɗingol yimɓe ɓe par ce que sa wiyama ɗeɗo fof kaka yiite yaata si wona fedde mande nelaɗo haalaɗe fi fedde e kadi faamu ka arabu si ɓe inni capanɗe jeɗɗi wona capanɗe jeɗɗi no way ko pullo fuuta wiyata uluuda c'est à dire no ɗuuɗi limore capanɗe jeɗɗi ka arabu ɓe veut dire tout simplement proventa des milliers de centaines c'est que ɗum ɗo no wawma noddude e wongol e nder fedde par ce que goto kala e fedde no wawi wiide koko nelaɗo wi ɗo ko min ko menen donc sa hoolike ɗum hoolagol déjà fedde nde wonda e mum nde ko nden ɗon naatoyta aljanna ko lutti kon fof ka yiite yaata ko le contraire an a hewte toon naata yiite par ce que naatugol yiite ma naatugol aljanna wona golle banaɗo et c'est purement personnel ko golle personnel fedde ala yawmal qiyama ko ɗum ɗo waɗa jogitade faama ko kala maayuɗo e tawhid kala maayuɗo e tawhid
kala julɗo maayuɗo himo e tawhid o naata aljanna na fedde nde fedde fof no ton fedde c'est l'ensemble des personnes qui partagent les mêmes visions et les mêmes idées mais andu si yimɓe mowɓike woɓɓe no ton fi Allah woɓɓe no ton fi reedu woɓɓe no ton fi teddungal woɓɓe no ton fi awra woɓɓe no ton fi sécurité woɓɓe ko angal sécurité wonɓe nadde fedde hay association ko fedde goy woɓɓe c'est par manque de sécurité ɓe andi ils ne sont pas en sécurité o clan fof ko feddeji pour être en sécurité ɓe yaha ɓe feddino si goɗɗum heɓiɓe nawnare mayde voyage probléme ji fedde nde c'est pas mauvais hiɓe wawi wallil mais si tawi an waɗi ka hakkille ma kala mo ala e nde ɗo fedde kaka yiite woni yawde ko wonɗo e nde ɗo fedde woni yawde ka aljanna déjà an maayigol ma ko yiite yaata ɗon no raɓɓiɗi puy parce que a ñaawi atto ñaaweede a ñaawi atto ñaaweede kala ñaawuɗo atto ñaaweede ka yiite yaata woni ñaawoore nden ko hoore ma fewtinɗa woni ñaawoore nden ko e fedde fewtinɗa woni ñaawoore nden ko e aduna on fewtinɗa si a maayi ka yiite wonɗa no wayi ɗo jooni si goɗɗo taƴi ɗo ñaawoore wonde ka justice ñaawaka taw juge on no jogii dossier nde taƴaka taw few an ara donc sans indaxa ko hombo woni coupable ko hombo woni victime mais ils vont te ramasser directement Allah wiima mo mari ñalaande joddi kam kala heddata joddi munde o wiima nden ñande ko kanko tun woni lan o wiima ko kanko taƴata ñaawoore an a ari a ñaawi hena ko woni joɗɗinde yimɓe ɓe nder feddeji ko parce que ɗo a ɓeyditay woni si nelaɗo maaki ko komi woni e mum ɗo ko honno andirɗa ko nelaɗo wi ɗo ko wonɗa honno andirɗa ko honno andirɗa ɗum ala janngude Qur'an ala jabde firande mo hoore ma goɗɗon ma jangan ko honno andirɗa ɗum koye leydi humiɗa ko honno andirɗa ɗum koye ceernoji humiɗa donc yo ngara wi si tawi on doftike wa en tutiu aksara man fil ardi ko ɓuri heewde wonɓe ɓen ka leydi yo dilluka ɓe majjinte an sabilillahi wona an fedde an sabilillahi an hiɗa wawi wonde ɗon min nawna silli miɗa wawi wonde ɗon portojo no wawi wonde ɗon arabujo no wawi wonde ɗon chinoijo no wawi wonde ɗon mais fedde an e min en wata wonde ɗon par ce que yiyande men nden wona wotere faaleji men ɗin wona goto hoolareji men ɗin wona goto sen woni ɗon déjà si en fof en naati e nder fedde nden fedde kadi nde lancitoto nde wona fedde oy ko noon tagira ɗen mais si en woni e laawol mo kala ara e feƴƴe iɗa andi ko jeelo woni utilisé de ɗi laawi e nder ñalla ɓe yaɓade probléme mais galle maɗen iɗa wawi andude ko jeelo woni nder ɗon ko mbon natude ko mbon yaltude fedde no heɓa galle mais laawol ya aucun probléme fof no wawi ko utilisé a yeey woɓɓe no jogii otoje woɓɓe no jogii welowi woɓɓe no seppude woɓɓe no poussé ya aucun problème l'essentiel c'est arriver à la destination on ko ga aljanna c'est ça l'essentiel kaari malama ko naatuɗo aljanna na kaari jangide malalngal ko naatugol aljanna ko lutti kon fof ko haala wi fodde a naatali aljanna malal alana sa ƴettiɗo biye hiɗa yiwde Conakry hiɗa yawde Yombo siɗa faala a yaha ha Côte d'Ivoire a yaha ha Congo
na ɗum ɗaɓɓa ko ɗaɓɓa ko hewtugol yomu a seppu noon hewtuɗa yomu goɗɗo puusuma ko avion jettuɗa ko oto ko wiyaɗa ko ya hewtu ko waɗi si aljanna non no waɗa dambuɗe buy woɓɓe koye dambugal tawhide natirta woɓɓe koye dambugal julde natirta woɓɓe koye dambugal ittugol sadakaji natirta woɓɓe koye dambugal hajju natirta woɓɓe koye dambugal beɗɗugol natirta Allah kañum woni gollirta ɓay mo hande fotata hunde nde fedde jaɓata e way sa ndaari diina men kam kala wonɗo julɗo ko kanko roni ɓuraɗo sa inni hande ashhadu an la ilaha illallah a tawama ronnuɗo a tawama e suɓaɓe hiɗa wona noon toñuɗo wonkimmaki c'est à dire ko a julɗo kono a jiiɓay hiɗa wona kadi hakkidiɗo a gollay moƴƴuɗi ɗin a tertoto bonni ɗin hiɗa wona kadi tinniɗo waɗo nafilaji bu waɗo moƴƴereji bu kono ko an roni qur'ana ko an woni ahlul qur'an si tawi a maayi e tawhide kal janna yata min naade a yata yiide kono haysa a naati yiite si tawi ɗa jogii tawhide tu finira par aller au paradis ittengol gulole mo Allah wona bani adam donc feƴƴende yewtere men ɗo ko won ɗum woni addude ko ɓuri hewde yimɓe ɓen e hiɓe tampi ka feeɗaɓɓere jawle hiɓe tampi ka feeɗaɓɓere relation ji hiɓe tampi e feeɗaɓɓere gandal ko parce que ɓe wawata sacrifiude ɓe wawata sakkade hay hunde kamɓe ɓe wawata yaafade hay hunde o adna mo yiyata kala hunde nde falɗa ka hoore liɗɗo eɗa duwa landade hoorema ko honɗum mi duwa jonnude ɓe jogiiɓe gande nafayɓe na jogiiɓe neediji de ñande wono yewta en ko yewtande no fillitike no ha menen noppi amen ni sofi ay o Facebook sa yehi ndarugol ɗum ñande ta tourni ko hunde wotere anda gisanga connectake ma réseau ala kono wawɗe ina way waɓe réseau ala ñande ko haala woota wama khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun wama khalaqtul jinni ñande ko yewtere wotere kamɓe banadama e jinna tagiraka sona kamɓe rewgol Allah ko piigol tinde e leydi janngol ɗum rewgol Allah no yaaji tellement gurdam men ɗam fof ko ɗon natore siɗa kala ko falɗa ka horde ɗo si a jangi qur'ana on seeɗa anda no yettitirta sa ƴetti qissa annabi Musa alayhi salatu wassalam sa ndaari mo moƴƴa hara na ndarande religieux janga wawa hunjo hara kon jangugol tasko tadabbur fiyo kañum kadi gollitir e nder gurdam gonɗam daro annabi Musa alayhi salam o immi ɓay o dogi e Firawna e yimɓe mum ɓen toñoɓe ɓen o ari Madiana himo e leggal himo e saare nde o anda qu'est-ce qu'il a fait il s'est porté volontaire c'est-à-dire o jaɓi sacrifigol ko Allah jonnimo ko honɗum Allah jonni mo daññande e leygal leggal ko cellal e doole e tiiɗal no woodi mo ala ɗum andi buye men ɗo ka yiiɗa o golle ala wallalila parce que c'est des ingrats ala ko woni malhonnête e ingrat e égoïste hewti ko ɓuri yiwde yimɓe waasi ɗuɓe ndaaruɓe moƴƴa ko hay hoore maɓɓe ko ɓe wawani yimɓe ɓen ko ɓe yiɗa waɗugol ils sont tellement égoïstes ɓe yiyata ko ɓe wawi wadde kon koko yimɓe ɓen duwa ɓe waɗande kon tum ɓe suti
anna Musa nde nyande o dogi sifa no goddo dogirta kamen do ni andi kamen do fayda a wayra no goddo no nabidi e yimbe si o nabida e mabbe tabe o doga few parce que politique en Afrique ko wontude am mami bebini wontude am mami muncite hani ko politique kulle nayi be lutondira be angi ko sadi bendugol ma no faame ko honno traiterta ko honno jogitortoda neddo lutondirdo e ma ko don ande tan sida bendi anda Musa dañande ko honno mo mari ko tiidal bandu e cellal himo suti sonnabe dido be tiidana ko be arani ko yarnugol dammi mabbe be tiidambe ben no yarnude dammi mumbe tiidambe be mo suti worbe ben no bugondirde ka kolordu no yarnude dammi mum ko dum wadi o ndiyam ko yeton ko carburant men gonno ngene Afrique ndiyam ko ngalu ngalu tadi Allah fada hay goto leedel le fo mo okkide ngal mais enen ngalu mengo ngi anda wi ala baba sappo seki ala ko na figi ko ndiyam enen Allah okki en taw ngalu kono be jabata faama dum parce que sa faami dum fop aray dabba nyamete kama a serva fu nyamete de wonno be faala ka ya faamu dum be yetta hinkoy fuufa fuoy ko koy bahinkinte yeso yewte fi demal yewte fi élevage yewte fi diina yewte fi siya hinkoy fuufa fuoy wuybe ndanyande o tay perdu yewtere men de ko waawi kon ko tawi kon no e taaga makko o anya naali dum tagore nde o immi o yehi o landi bendi do ko honnum hadi ono yarno me ngala doole o tawi kanko e mari o yetti ko mari kon o wadani be o ari o bugondiri ben don o yarnani be bay o gayni be yarnande o hucciti o yehi ona o gayni be yarnande de mida ari do mida ko dogudo gere mida o dabbitete ka leydi ame wallela milando aji mida wela ma wambe fo warama tamena no il n'a pas dit ça ndare no ayaw ngandar summa tawalla fasagalahuma summa tawalla ila zilli o yarnani be refti o rutti o jotti kala dodi ka jodno ko ndi dowdi do kadi no firipiji buy kala do nafi ala mbudi ala relation ala jawdi anda ka ilidi ya yaw jetta horema saa horema sunna hore ma kali nani wada golle de mojjana honto rudi kali dowdi ni ça signifie beaucoup de choses dans la spiritualité wota nato e golle bayala ko wada wonu dabbitu golle waaway de yadude e diina maka cellal mangal e timu mangu adna ko nyalaade bus wota ndar facture ji di wonda yobude di fawda hore maka wonda ton e ka yiwda ga yaha nata e golle ka produit chimi hal kayma ka awra ma on jibete ka dimu mangu jibete ka diina ma ka jibete wondin non dowti tawon kan neddo wulli to ko maruda ko Allah jonnuma ko hollu dum don aduna contribue au développement du monde
taw wallir ɗum ɗon goɗɗo no tawa ko luttintini leyɗele ɓale woɓɓe maɓɓe ɓaawo ɗum ɗo c'est à dire ko maruɗen kon ko tawɗen kon no e taaga ɓen en sali proposande ɗum ɗo gadnaw en sali wallinde ɗum ɗon ka taabal wallire gadnaw suka yi leyɗele soi-disant développé anana saybe ɓe addi aide hiɓe wallitiɓe fi pali hiɓe walliti fi ɗum ɗon nde nawnare hiɓe walliti fi ɓe heege hiɓe c'est à dire c'est des humains ko ɗum woni ngol bani adama beteke tadi ko woni kon e jungo ma ɓay Allah faɗali hay e goto ndaariɗo annan Moussa ko jeli o marno nde ñande ka compte bancaire makko 0 franc ko conci jeli o mari ɗi o watti ɗi ko suudu jeli o mari ko ngal leggal ɗon woni suudu makko ndu ko jelo andimo relationnel hay goto mais kanko wiyanne ñande yurminela o inni mi ƴettu ko luttirilan kon mi wallira mo ala ɗum ɗon mais wallahi ɓay o waɗi ɗum ɗo o waɗi ko wiyete on ɗum ko farlimo ko o waɗi ko Allah landimo ko o waɗi premier pas ko lutti ko Allah waɗe no wayi ko goɗɗo remata ngesa sa lanni golle maɗe Allah inna fala jooɗo non ndaara ko ɗum wiyete miracle jooɗo ndaara mais leydi no waali ndiyan no saajide yurmineme acci moƴƴude moƴƴay Allah wi leydi makko ndi no yaaji anginna ko sunture ma nden to woodi ka reme moƴƴay ko remete no ɗuuri an inni ko hunde wotere remete moƴƴay pijirji remirteɗi wallitirteɗi no ɗuuɗi a inni o moƴƴay wasu a sakki torte wongol cannibal ƴettugol ɓiɓɓe ma miññirawo ma kala mo tawiɗa wawi ɗannunde naɓɓamo waɗamo lampu gerto halka gurdam makko ɗan kanko kadi o ruttito o halka zuriyaji mon ɗi fof o waɗa on des parasites des dépendants ko ɗum wiyata goɗɗo no jowɗo ɗo manipula wonɗo leyɗe manipulamo fenanamo par ce que woni no parasite fenanamo juste pour le facturer parce qu'il ne veut rien faire. Il ne veut rien foutre de sa vie. Il préfère prendre le téléphone. Oya wi da kram ko batnijo wara habbanin do kare manin do kare agayni ni bon on jannamo don daynamo don goddum ko wujata téléphone makko ma hundu ko makko won wi wodu o yetta on téléphone kare salamu alaikum salam no nawna gade no ciara gade no sortira gade no natiri dowde automatiquement l'argent tombe dari lorad. Il ne veut rien foutre de sa vie. Donc on a des bouilles et tempêtes. Je répète, Allah fadama angon bolanda o fadale nawno shirki. Ah oui. Les guités c'est des milliards. Les guités de jogida c'est des milliards de dollars. Inupi. Les kuche, les koyde. Waawugol haalude ina ande woɓɓe wata haalde ka woɓɓe ko mbogoɓe donc haalugol c'est des milliards kono ɗum ɗon fof ko an woni wiide anda ko waɗɗa ɗum minen o famille ɗo mi ronko faamude an anjida wiide jawdi ɗum ko yawgol tetta miro ko fam andi mo sikkude ko duwa jaboto e famille no yuru kala famille mo yiwda hida nawlude hande no wodi ko be golli ko dum en ta cause et effet tadi no wodi ko be sanki ko dum be on soñude sida faala soñude yewtida e ma
famille no way wat équipe football. Les familles qui vont évoluer ko tawata joueur jobe numéro hunko watti kun e koy ngangal no gollude numéro koy ngangal no windude o numéro do si mo watti ga numéro 10 taw koy ngangal no way markude si ko gardien numéro gardien mo watti taw mo way nangude si ka latéral ji o woni taw hi mo way wonde don lutta o nagana numéro 10 o sika ka central woni ta way mo way coordonnude ballore ndende yana mo kala si tawi nan ko famille lampu gerto c'est-à-dire mo kala no watta numéro mo gollata c'est-à-dire watti do numéro 7 on no habbi numéro 10 watti do numéro 10 no habbi numéro 5 ma goto wurinna no wi fawte barki fawte ajjite remgol yalte fuuta doge iwe to tawgol naate ka cuudi hubbine clim jini barki jol ko no wulli tan to ba ayobi facture ha jonno be paltima be jouima be paltima be felanima be partima be nawnaaje fo ko be pale ko be ala golli be golda ci be nawnay gerto ferme gerto bicyclette go goto gerto de naadade e nder ferme dandi be den vétérinaire wata do koy gerto koy men gokkoy menen de men ne ay koy ha men jakka koy ma men yeya hay comprimé de yarata parce que c'est la vie naturelle ko yaltay koy doga koy furfuruno koy dabbita koy nyama donc berne nge kuccede fu no gollude kono gertogal ferme ndar sedata ay pikede be hattata pigo be kolba hay shekko maggallo be tufa be taja adura tangal yirdi lebi godde janda yata ko de wata darade c'est pas naturel ina ko windi doka wa institution of the action fil art c'est le capitalisme kon no wadirta famille ma ferme ender ferme fuddo da wi tu te plains ay na yeyi clinique Cameroun kino so faali taw alla tagu bembe yata wadi e mabbe des potentiel ko be gayna tawi da non c'est pas comme ça no wi da no yarata no ang yarata no anko sappo nyata nyamo go Japan tato nyamo be c'est pour cela tu n'arrives pas à fonder ta vie an woni faggude Japan de tato ala fondation hay fuskadna do si wona wigol darni kammo darni leydi hajjini kari walli kari nabi non moƴƴi kono ça c'est pas une fondation c'est pas une fondation c'est amayi hande jango dum fo yeyitete hoppe fitte hala bas galleji jeli wona mobe de hande yeye ko lampu gerto darni men fottali jonnon ko be men yeya be metta barkinabe nagga yeyi wajali fondation ka tawata goto e mabbe kala ka hikkori jouer rôle mum en tant que équipe woɓɓe koye ɗum sakkitoto wongo torotoɓe haylotoɓe wujjayɓe braquerɓe par ce que ko lampu gertoyi wonnoɓe newɗe donc ara wi kala ko wonde ɗaɓɓitude fiyo gurdam men ɗan new religieusement spirituellement socialement politiquement économiquement ɓurana on no yewti ɗum ɓangini hiɗa janga non ɓurana laawol religieux bet be fillanoma fillitoɗa c'est ça le religieux ko copie hiɗa janga mo laawol religieux spirituel tadabbur hiɗa janga mo fewtina darogal ngal e ma
ɗaɓɓita kala ka yiɗa no ñaka-ñakanni yiɗta par ce que gando wona on annduɗo ko honɗum dagi ko honɗum haɗum ɗum na ganda mo janga ha hande simo jeenude o suuɗoto o janga ha hande imo jombi imo jogi ɓengu makko o janga fesna o juɗɗo o suuɗay maîtresse makko ko no waddi ɗum naturellement ko boni kon no anda kono ko honno woni gando ko heɓuɗo nafoore ko jangi kon nafi woɓɓe go o yiya ko moƴƴi kon o golla ɗum o nafitoro o nafa woɓɓe o yiya ko boni kon o haɗito e mum o haɗa woɓɓe kadi e mum na andugol ngol recevoir la formation sans l'utiliser ça ne sert à rien ɗum wiyete babu donc aɗa wi merci Joe Diallo Mokhtar Diallo partagez mettez le cœur merci Alpha Salih Bari merci Ousmane Aïssatou Mamadou Ramadan partagez le like merci Bouakar Bari merci Soufi Diallo Amadou Télémile Kanté Marcelo Jules Deba donc yaltirgal ngal ɗo ɓayna yen yewtu ton wa politicien africain ñande o haala wotama religieux africain ñande o colum jawi colum cippitike merci Aliou Bari photographe depuis Kisidougou yaltirgal ngal kala hunde ma kala banadam si waddantama ɓutto ɗaɓɓito si waddantama tono ɗaɓɓito so addantama konko hulanɗa a modi wota jonnu on tan ma o ta jonnu on jawdi ma ta jonnu on ɓernde made awoy hiɗa e fedde hiɗa e golle hiɗa e leydi hiɗa e relation addantama ɓuttu peace of mind addantama ɓuttu kas ko ñande o iɗa ngati iɗa ngata ko ñande o iɗa wi'a a ɗaɓɓiti e nder wondigal mol ngal e nder science mol ngon e nder naɓidal mol ngal e nder ko humiɗa e ko jogitiɗa e ɓuttu ala ton gasi wota accutu hunde nde no gasa si ɓuttu ala ton tono no ton ndaru kadi si ɗum ɗon no ton woɓɓe kadi ko tono faala ana ɓuttu so tawi ko ɗum ɗon faala a yi toon tono sa jogi to woɓɓe kadi no gasa ka arande la ɓuɗnantaɓe tono ala ton kono huulande ko ɓe huulani kon no nder ton kono wona aranum ɗum wona ɗimmum ɗum wona tammum ɗum e babba ta jaɓu hande kadi ɗum ɗon ƴetta tamma o ceene gata yaw hiɗon noddita wota yaw ko bonoru wonma noddude tan jetti jawɗi ma nde wota hakkille ma woni ɗum sagati kadi kala ka yiɗa banma no wulla tun no tampi ɗum ko ɗum ɗo o ƴettu tam makko on e jawdi makko ndi e hakkille makko ɗen o waɗi e hunde wona ɓuttu wona tono ko ɗum pullo Fuuta ko ala nafa wota yange nelaɗo kan no maki fi ɗum tinno e konko nafayma hara amade o innan ɗo yaha tinno e konko ala nafa wota wi an a waɗoy belle vie woga aljanna ida naatu e ɗum sa iwdali ga e belle vie garanti ala merci à tout le monde qui est là encore Amadou Télémile merci Thierno Diallo Ba Abdoulaye Bari Hakim yaltirgal ɗimmal ngal ko be neɗɗo on faama c'est-à-dire ka arande laawol ma ka fuɗɗagol ngurdam ma wota haɓɓito a wonay ko religieux ɓe ɗaɓɓiya woni kon c'est-à-dire wona neɗɗo fewɗo wona neɗɗo wona mokoba wona neɗɗo reeniɗo non
ka arande ma laawol on poyi on payan ƴawa jippo yana coko cakanno, c'est-à-dire ara ala prudence ala statistique, c'est-à-dire ala e classique, c'est-à-dire wiɗa hatojini e majji ɗum wiyete fitinal bala, wiɗa hatojini e majji fiya tafo ko rewgol ma e ɗiɗo wawata famindema ko honɗum woni aduna, ko honɗum woni Allah, ko honɗum woni bana adama, ko honɗum woni kulle ɗe. Sanga moko bayagal ko arata le temps de la sagesse, c'est-à-dire no waywa soñugol, mais ko remuɗo soppuɗo ko aynuɗo soñata, mais ko honno neɗɗo mo jaɓali rewgol e ɗiɗo piiji habborto moko bayagal. Andi si o neɗɗo ɗo woni moko ba ko ɗum wiyete copie non no bonani yimɓe ha copie ko bonani yimɓe ko mbiya Allah. Copie ka gandal science fu so gayenta ko haala wi, ka gandal dina aray ko haala wi ko copie, c'est-à-dire ka makko hunde tabita, hunde wona yaqin, parce qu'il n'a pas expérimenté. Ko ɗum expert jo sino haala e domaine e wiitiɗo ko expert wona gotum. Si oɗa wi pan a tawa ko c'est un ingénieur, c'est précis et calculé point par point, so joɗɗini ka gollugol kadi sa yimo golla tawa non. Mais mo wona expert e domaine wiiteɗo ko expert mo haala, c'est-à-dire ko ɓerde ma nden mettata, par ce que a yaltita ɗon e confusion. Mo faala fop yo welto, mo faala fof yo jogo émotion moƴƴo, mo faala fof yo faltode, mo faala fof yo yurmodir. Non, ça c'est zéro ça, c'est zéro ça. Si expert jono établi de domaine makko ko ɗaɓɓi ko ya faamu ko woni yewde ko, wona ya yiɗu. No haaju makko ala ya yiɗu, kanko e mo yiɗi. A nani mo yewta tawa e mo yiɗi ko woni yewde ko. Non no yoni mo ko woni ɗaɓɓude ko ya faamu ko woni yewde ko, fiya nafitor na ya yiɗu. Mo wona expert gon ɗaɓɓata ya yiɗu, parce que sa yiɗi yo kay jungo makko gon ka jiifama, c'est tout. Fiya heɓu gurdam teeƴuɗan newiɗan iɗa hatojini o kocco kaca. Religieux jono ware woni o pottine on kocco kaca. Innama won malaika, won malaika, won malaika. Allah inna babana no inna no won malaika. Sa woni malaika na bane adama ko ɗum waɗi gaynaɓe jinna no jokkina. Sa woni malaika ko jinna jokkema, o kañum yarata ɓayɗum no fof a yiyata. A inni ko a malaika, ko goɗɗo yima yiɗi jokkina, jinna no jokkina, ñande no jokkina, mbiɗa way sa wiiɗa tawa e suuɗiɗi on gollay ɗum. Mais sa wi ko a bana adama, mais c'est très simple. Jinna honɗum, ñande honɗum. On peut parler na bartira. Mais quand tu es jeune être humain, tu vis ta vie. Tu tombes, yana immoɗa jiiɓa moƴƴintina yaraɗo, après ha jetta équilibre. Mais sa wi ka fuɗɗode gurdam ma an ko a malaika, ko yiyata kiika laaƴa tawa nawyi no humpa tun, no humpa no boni ha boni, parce que wurani. Donc lannoɗo yewtere men en wiyay ka arande laawol en yewti fi danger wongo religieux. Ça woni religieux, c'est très dangereux. Wonɗum waɗi c'est très dangereux parce que a yiyata aduna on no o woniri no. Sa ndaari ɓe catholique ɓe mi anda fewndo ɗo mais ɓaawo ɗo, ce sont des vrais religieux, c'est-à-dire ko honno ɓe gerta kamɓe ɓe pottito to woni aduna o. Ɓe innay woni kamɓe haaju maɓɓe ala aduna o, kono noon haaju maɓɓe no e leydi mon ndin, leyɗele mon ɗe, haaju maɓɓe no e mbuugoye mon koye,
les offrandes kala yawo église yoɓay taxe ina wande jom kala yawo église o yoɓay taxe mais kanko bottito o watto gubawi jani o in haaji makko alaadina few kanko jillondirta e piiji annani o inna mbuuɗi ko cheytan o inna jawdi ko cheytan o inna debbo ko kanko ko woni religieux kanko innete woni ko malaika kono noon leyɗele monɗen o ƴettirayɗe seeɗa seeɗa o ƴetta leydi ma ndin ha o gayna o ƴetta deftere o jonne ko ɗum waɗi si o juulay e hoorema si o du'antoma o inna ya munno fermeliger ɓenna ya munno par ce que kala mo juulanɗa mo toraniɗa Allah si o munnike wallahi so jaɓi munnago spirituellement ngara mo munni o yiyata on o yiyatama aduna ko ɗum waɗi ha sa ndaari catholique ɓe a taway hiɓe jogi leyɗele si révolution o waɗano Europe ɗo hari ɓe perdi ko kamɓe ɓurno jogade leyɗele hay kamen ɗo a yiyani joni noon machallah no sande ɓe ƴetta ɓiɓɓe mon rewɓe ɓen ɓe ƴetta ɓikkoye mon koy dari ɓe ƴetta leydi ma ndi o wiima kanko lui sam fils du monde ɗo adna o hitta leydi ko jawdi mais il récupère ça kaalisi ko nema il récupère ça ɓiɓɓe mon ɓen il récupère ses enfants ɓe loota ɓe gandini ɓe waɗa ɓe service maɓɓe et puis à la fin ɓe gollida kadi e lamatir ndi tawina kamɓe laami contre vous kon no gaddi ɗum c'est parce qu'ils sont religieux alyahuda arno e saayi kamɓe kadi il ne suivait que les religieux ko ɗum ɓeeɗo ɗiɗo kala fayda rewgol gaburuji no ɗuuɗi ka maɓɓe par ce que religieux ɓe lannino ɓe wiwde Allah hino woɗɗi fayda ɗum kadi no arde ka islam no arde no naatude moƴƴa ka islam no arde moƴƴa noon fewn ɗo ka islam donc fino yadda ɗum a yahay ka nder qur'ana janga ɗum ɗo ko Allah woni yewtude kanko simo yewtude wonano bani adama yewtirta Allah sino yewtude ko direct a famake o inni si on ɗoftike ko ɓuri hewde wonɓe ɓen ka leydi yudillika an sabilillah ko addiraɗa fi mum ko aduna ɗo ɓe ittete mo few ɓe naade e programme ngo wa awa téléphone wi mi jogi ngi virus andu noon ɓen yimɓe ittuɓe ma e ngol laawol tagiraɗa wuurugol nafugol yawgol e laawol Allah ngol kamɓe noon ɓe jokka si wona sikke in yattabi'una illa zanna kamɓe ɗo ɓe jokka si wona sikke ko ɗum nan tun yewtereji ɗi nanu tun ko wonɗa wiide diina fi Allah nanu yewtereji ɗi a jiɓoto si tawi Allah ma on no andi ko ɗum duwa waɗede si o yewti ha o gayni c'est à dire an yewta ɗon a tawa tigiri sitta hay sa landanoki par ce que kanko ti koye sikke woni sa nani ɓe yewta fi mawɓe maɓɓe ma fi karam a tawa koye sikke woni hunde fellita rien n'est clair chez le religieux jaɓata ɓangingol hay hunde hay kono fottana tun kamɓe fottana no shar'ina julde ko ɗum duwa landade ko hay nelaɗo ko hewre ko shar'ina kon o wona woni noddude ko ɗum fewnata ko shar'ina kon luttu kon fof ko haala ɓe ange min ko haalate ma goɗɗo ko haala goɗɗo jokkirtake fii mo teddi fii ko kohojo non
bal ɓe wonali sona e penale fabricade ɗarino ɗum fabrica penale fabrica min ni on leydi ɓe no suɓi fedde ka tawata nde ɗo fedde wawa yiwde sécurité maɓɓe on c'est-à-dire ɓe ndaare on feddiji no ɗuuɗi mana des pensées des courants philosophiques islamique théologique no ɗuuɗi ha kono laawol Allah ngo kañum ko gooto joni ɗin pensée ji le gouvernement du monde ko ɗum ɓe ndaarata yewtere oɗo nden est ce que no waawi en hejjindinde population men o donc ƴetten yewtere oɗo nden sittanen yewtere oɗo nden supporten yewtere oɗo nden wallitoɗen yimɓe kala mo jaɓaali yewtere oɗo nden ka leydi mon ɗo ko gañ ko ɗum woni fedde si an a faama ɗum a sikki ko ɗum woni aljanna là tu vas périr dans la vie ara ko ɗo wonde hattude ande assalamu aleykum wa rahmatullah